Mnumzana mbona namhlanje uhlulukelo ukhanya yakhala wona umuntu athi thengisa igama mbani? Mina ngicomrade Mpofu. Ukhala ngani Mpofu kangaka ubuhlungu? Mina ngangithengisa amangqina la every day. Ngithengisa amangqina every day. Ngiwathenga ebhutsha la. Ngithi ngiwathenga ebhutsha umuntu waxotsha omunye ebhutsha. So mina ngisawathola amangqina wona la. So sendidubeka kathi sanisebenza. Amangqina bathatha ebhutsha. Ebhutsha kwaphela kule bhutsha. Siyavala. Ivuliwe kodwa amangqina asabuya. Indaba angazi. Amangqina asabumela vele ngawo. Asabuya kumele ngangwathenga ebhutsha la. Ngithengisela abantu khona ngangithengisela abantu bonke ku community khona lapho ngithola imali every time ngangihamba le mali yesinkwa le empuphu lokubhadala irent ngangithola ngenxa yokuthengisa amangqina. Khathesi Dololo asikho. Uphila ngani? Akula amphile ngalutho. Lalo kwenzela imali ngqini? Lalo ngenzela imali. Ngoba ngambhoda ngithengisa sikulokuzwa. Usuwaphekile kumbe ngapheki? Sengiwaphekile. Ulo nkosikazi? Hayi uhlala wedwa. Awula abantwana? Ndaba abantwana. So ngoba ugcina embagcinayo embasupportayo. So ba support mali. Khonapho ekusupporteni khonkiyana uthi nje kwamanye ama families babe better abanye abantu bakwanisa ukuthi bekuhluphe mbijana bengakuhluphi kakhulu la ukhiphe khonokho uyabe ukukwanisa. So ubangakho ukuthi ngiwo kankosikazi bangani mangcono. Yabe khonkiyana yi advantage yangikhona ukuthi yiye ngancedisa. Awusebenzi vele? Angisebenzi. Wawuswele umsebenzi? Awukho umsebenzi? Awukho umsebenzi. So ucelani wenzakala ukuthi ibhutsha le izama ukubisa amangqina? Mina bengicela ibhutsha le izama ukuletha amangqina. Ngibuyele ku business yami again. Ngithone ngithenga amangqina ngiwaphala. Ngiwathengisa njenga everyday indlela engangithengisa ngayo. Siyakhuluma la ibhutsha lokuthi izama ukuwoda futhi amangqina. Ukuthi yekelelana nathi banika ibhizinisi ngako. Ubuthenga ungaceli. Bengithenga almost 8 to 10 ngelanga. Ngawaphala beyathatha behambe beyasisa bephenduke ngiyawuthengisa maybe 2 days abesephelile sengithola iprofit. Bayithola amangqina wazi khona wodwa khona amangqina ungasiphathisa sincede umfowethu simdeliverele amangqina lapha athengise ngoba ayiphila ngawo. Iproblem yokuthi angikwanisi ukumuva certain long distance. Hayi ngithi usho lawo amangqina kwenye ibhutsha ngasinika sizokunika usuthengisela lapha lokuthi ngile injury permanent injury onyawo. Position angaqhamuka permanent useze angaqhamuka ngalimali. Asiyabona.